ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار قبروت الربي خطبان كينيا خارا إن شاء الله تعالى حقا هاتي منا أبا منا راقبدو دبرتين سيف مالي وانجوتها إن شاء الله تعالى إلى الجد دبرتي راف قبدو مالي دبرتي أكا قبرا لالتمو أكا شيطانا لالتمو أكا نمال لالاجر توانجو إن شاء الله تعالى وجي لالا دبرتي ريچون غافسي دي سهارتيتم دبرتي ريچون غافسي وجين دهمتو بليتيتيتم dubartii jechuun habooteeti adaadaateeti dubartii jechuun gaafa deessu intalateeti namni dubartii malee jiraatu hin jiru namni dubartii irraa duroomes tokkolleen hin jiru arkamni keenya dubartiidhaani kawajji arkamnes dubartiidhaan taa akka haadha manaa wajjin jiraannus dubartiidha gar tokkoon adaadanuu taati gar tokkoon haboodha gaafa tokko ammoo intala nuuf taate dubartii irraa namni qullaa ta'e tokkolleen hin jiru dubartiin nama akka namaatti bilisan haga dhiirti qabdu isiilleen qabdi walahunna mislu alladhii alayhinna bilma'ruuf akkuma rabbiin quraanaan juu akkuma haga isin isiirraa qabdan isiilleen haga isinirraa qabdi fakkaata haga isiniif isiirra jiruutu isiifillee isinirra jiraa jaan gaafa haga dubartoota irraa dhiirti qabdu dubbannu namoonni hedduun akka waan dubartiin haga hin qabne laaluutu mala walaakin dubartiinis haga akkuma dhiirti qabdutti dhiirarraa qabdi haa dhiirarra guddaa ta'uu malee dubartoonni harkaman dhiirarraa hi dubartiin dhiiraaf abbaadhaan abbaa keenya aadamirraa haati teenya hawaa harkamte isaan lamaan irraa nuti harkamne bakka tanaaf haayini dhiiraa kan dubartiirra guddaa taha yookaahu haga jidduu lamaan jiru keeysatti haga dubartoonni irrisaniitu abbaan manaa isitti irrisurra heddummaa ta'an ta'eef yeroo hedduu haayini abbaan manaa haadha manaa irraa qabu dubbatama malee haayini haadha manaa keeysiin abbaa manaa irraa qabduus akkuma inni irraa qabutti lafa jireechuu kana hojii ilaallarra inshaallah rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa quraana keeysatti hoggaa dubbatu inna kayda kunna aziim jaan dubartootaan ayata biraa keeysatti inna kayda shayxaani kaana daciifaa malli dubartii akkaan guddaadha jee malli shayxaanaa akkaan laafaadha jee mala dubartiin qabdu mala shayxaanaa irra guddaadha hoggaa rabbiin quraana keeysajjuu namni hedduun dubartii ka shayxaanaa laaluutu mala yookaan shayxaan irraa hammeessee isiitu shayxaan irra badduudha jee laalee irraa fagaachuu fi irraa baqachuu irraa ifee guutuu malan dubbiin akkasii bakka kanatti waan hubachuu qabnu takkaatu jira Zuleykaan gaafa nabiyyallaa Yuusuf nageenyi rabbii irratti haa jiraatu jala jeetee sagaggaalummaan irraa waddu jeeni onni jalaati du'ariitee duubaan shamis irra dhooftu abbaa mana isii ulaa dura garraan maa jazaa'u man araada bi ahlika su'an illaa an yusjana wa adhaabun aliim hoggaa haga bare booda abbaan mana isiidha yuusufu aaridaan haazaa wastaghfirii lidhanbiki innaki kunti min alkhaatiin osoo jiiniin duratti inna kayda kunna aziim malli keeysan akkaan guddaadha sharriin teeysan akkaan guddoodha tooftaan teeysan akkaan guddoodha jeeni Zuleykatti dubbatee ture rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hikaaya jecha aziisan quraana keeysa fideen malli dubartii mala yuusufii wajjin yoo wal bira laalame akkaan guddaadha jechuu ibse malee mala shayxaanaarra mala dubartiitu guddaadha jechuudha miti mala shayxaanaarra mala dubartiitu guddaa jechuu miti dubartiin nama shayxaanaa miti akkasitti hubatamuudha qabdi haayini isiin dhiirarraa qabdu duraan dursa gaafa heerumtu
abbaa manaarraa wanni isiin qabdu osoo walitti hin dhufneen duratti gaafa nikaa hidhatu maarriidharraa qabdi. Nikaan gaafa hidhamu maarriidhaan malee hidhamu osoo shari'aan teenya hin dhufiniin dura dubartiin maarrii malee nikaa godhamaa turte. Amantiin teenya ammoo haga isii baafteefi akka dubartiin takka maarriidhaan malee nikaan hin hidhamne shari'aa teenyaatuun lafa kaa'eef haga dubartii baasuudhaaf jecha. Abbaan manaa tokko haadha manaa gaafa fuudhu maarrii isii dirqama isii kannuudha qaban. Maarrii kanaan isii halaaleeffatan isii dura haraam turte halaal isiidhaaf ta'uun isiin isaaf halaal ta'uun isiidhaan sababa maarriin jidduu isaanii jiraatteef yoo maarriin hin jiraanne haati manaa takka akkuma dur maarriidhaan malee nikaan hidhamuus hin jiru waan ta'eef haraam taate abbaa manaa irratti. Kanaaf maarriin waan hunda dura gaafa nikaan isii hidhamu jiraachuudha qabdi jechuudha. Namni tokko maarrii haadha manaatiif kannee haadha mana isaa osoo biraan hin gahin hedduun keenyaarra maarrii nama tokkootu harkarra kannee fuudha malee namni hedduun zimmaa jee fuudhan. Walaakin haa ta'u malee zimmaa tana baay'inni inni guutuu tokkolleen hin jiru. Fuudhee eega isii galfate booda maarriin inni isii kannu hin jiru. Akkanumatti umurii guutuu wajjin jiraatanii du'an namni akkanaa dogongora guddaa keessa jira. Gariin kannee fi deebi'ee gaafa rakkoon itti dhufti maarrii san gurguree nyaata kunis dogongora guddaa keessa jira. Maarriin haqa isiidhaati yoo feete siif kanniti yoo feete si dhoorkachuu dandeessi. Ammoo ati isii kannuu dirqamaa sirra jira si dhoorkachuu mirgatti qabdi. Yoo feete sii kannuullee mirga qabdi yoo isiin qalbii fayyaatiin gammachuun sii kannite rakkoon takka hin jirtu. Saniichitti immoo maarrii isii fudhattee nyaachuu maarrii isiidhaa odoo isiif hin kannine amata guutuu umrii guutuu wajjin jiraachuu amantii teenya keessatti kunis dogongora guddaadha. Haga dubartii bakka tanatti dhimamee jira. Warroonni zimmaadhatti maarrii dubartii godhaa jirtan yoo maarriin san hin guutamuuf ta'e rakkoon guddoon bakka tanaan argamtu dogongorri manguddoo fi sheekota gaafas zimmatti baay'ilama qabee baay'ilamaan nikaa godhu san irratti achi ilaalama jechuudha. Jala deemanii wanni san argamte moo hin argamne ilaaluun dirqama isaanirra jirudha. Firraa buusanii nikmoolii godhanii biraa deemuu qofa osoo hin taane haayini intala tanaa baheef moo hin baaneef jedhanii jala deemanii to'achuun tasaaniiti. Maarrii maal harkaa qabdan ammaafumaan qabnu zimman nuu godhaa jenna. Zimmaa tana yoomi kannitaniif baatii hangana boodanii kaninaaf janiin guyyaa beekamaa tokkotti yookaan baatii beekamtutti godhamee fi addaan bahuu guyyaan hangisan gaafa ga'e wanti isii kannamu hin kannamuuf taanaan rakkootu jireechuu. Rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa haayini isiidhaa akka duraa badu haayini isiidhaa akka duraa cunqurfamee cunqursaan dhiibbaadhaan duraa badu abadan hin hayyamu. وهو المال الذي تأخذه المرأة تنتفع به وحدها بسبب النكاح. سببا نكاح يسير تشوتي بجت مارين كخنم اسمها في إيجان يسيف وديسين وتيان مالين قداي ماري خنا في ونكسين دلي دوديروك يخنمو في قبض خندر كم ربين سر خايم. ربين قدام قرآن خيسن وانجو آتوا النساء صدقاتهن وآتوا النساء دبرتي راف خنا ماري سيرا خنا في يو إسان سنير دبرن واتكلين قبو جناچون خنا ربيتو قرآن انجام يو إسان سنيدي سباتن ماري إساني دركم خنو في قبضني جام أكنن فانكيوهن بإذن أهلهن أما اللي ونتين فورن دبرتي كنوان نما خرادي مخرار رايامني نما شيخاتي جني قند خيسا يامني نخاهن قرأتن انتلقا فنخا قرأتشو بربادن خبجا في شرف والرئيسية قراف دقاني أبا يسيرا نخا قرأتن akkanumatti magaalota garii keessatti namni tokko gaafa olii kee gad dhufu jimmarraa gaafa dhufu yookaan warsii wallaggaa baalee gaafa dhufu kaasiilleen gaafa gara soldaqu nama harar tokko yoo harkatee nama biyyatiyyaatiin isaan wakkaladdeetteetuma intaltii isa wakkalattiin bakka abbaa fi waliyyii bu'ee kanaatuun ni kaa godha kabiira diigalaatu jira kan muka keessa taa'een kiiloo shukkaraa takka dubartii namaa gurgurattu waliyyummaa takka irraan qabu. dubartii waliyyii isiituun nikaa godha ayyumaa imraatin nukihat bigayri izni waliyyihaa fanikaahuhaa baatil jannabiin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. dubartiin takka hayyama warra isiitiin malee nikaa godhamnaan nikaan isii baatili hoggu saditti deebi'an nabiin nikaan isii baatili jeniin akkanuma dubartii namaa dhaqanii quraana garaanii nikaan walitti hidhuun hin dandeemtu yoo waliyyiin isii harkame malee abbaan isii obboleeyyan isii adeerran isii isaan keessaa ka jiru jechuudha. yoo abbaan jiraate dursii isaaf laatame kanaa ichitti aanaan isii yoon jiraanne akkuma harkanitti fi nikaa godhanii dhiyoo tana waan dhageenya waan ajaa'ibaa intala yaamanii gaafa yaamanii dhuftu warra dawwalanii nuu kannaa wakiilinnaa janiin kannaniif hoggaa kannaniif intalumatti as deebanii maarrii maal qabdaa janiin maarrii maal qabdannaan humaan qabu jetteen
قرآن بيتو جني يو قرآن بيت سني ماري سيغونا ماري جارسا كنو قبو مويسي كنو قبو وان سلا جارسي كنو قبو چي دي بسني سي قافتن آنا نسي برنجرو نمني أقسي سي فالمو برنجرو نمني مارين كنمو في قبجو برنجرو انتلو نخسيغونا ماري مال قبدا جني نسيدان ماري وانا كنا قبنا تنرن نخاسيغونا سي خنيني بكس لا يچوني قبن ماري مال قال چخنا خنيتين نخاسيغونا جنين واتكلين قبو جنين يتين زال ليمو قرآن يو بيت قرآن رن خاسيغونا سورة فاتحة اللي تاتنو قرأي جنين أفان سيتين دفتين التمد قرآن فاتحة صدا سانير را قرأون دردبيت تولدين ماري غافان أصدره رموز قربان فورون ناغو دي أرمو أنا قربان رمو قرو دي ما دبين نجي جيرمتين وانين قرأو والله فاتحة نارك دابتت هقوان فاتحة نارك دابتت زاسي كو تكان قبان يو سال لك قبات سرمخن نسنير ماري سيغونا نانجنين ذات يخنّي ذات ير ماري قد مياشي خمي كمين تاتي تيما يافتون دفتين والله من خيّ غافي تر نغافتين سينجي ماري سلالي ارتخنو في قبضو يسي خن سيسن أكنا نخاني دمو يسجر نخان أكنا يسجر سقاقالو مدلقا جرا ننجرو نخان أكنا دوبرتي غافا خنن ولي نسي جراچو قبا آنا نسي جراچو قبا ماري نسي درقما خنمو في قبا يو ماري نخنمو فتيرا كورا دوبون حقا يسي راتا نسي يسي خنمو رقبا ربين قدام سبحانه وتعالى حقا دبرتي غوراف ماري آياتوتا قرانا هدو قيسة ديبين دبتا جرا نموت هدو تجرا حتى ربين قرانا قيسة وانجو وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إهداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أكنجا ماري خنتي في إسيرا قبد يخاو قبين الروان إسي خنتي جرو yoo jaartii biraallee fuudhuu barbaadde isii gallakiftee irraa fudhachuu hin qabdu jaa hattaa yoo hiitellee maarreen sii dirqama kan namuufi qaba nama tokko dhiimota na dawwaltee dubartiin takka na gaafatte wallaahi waan ajaa'ibaa abbaan mana kiyyaa na fuudhee maarruma naa godhe sanii ammaas deebee ta biraa fuudhee ni kaan akkanaa ni taa'aa jettee na gaafatte maarruma kiyya ka dur naa godhe raaduma duraan ni kaatte na godhate san deebee ammaas ta biraa ittiin ni kaa godhateed maarrii maal qabda gaafa janiin raadumati yasan ammas khanne lamada ni khan godate ni khana kanani taayet ay sigira ni khana kana mari haga intala durat haga jaartii durati hin fuudhanii tabirati ni khaatiin godhachuun loon tokko mari nama lama hin ta'uun siinje osoo tehelle haga siiti siin kannine ni khaatiin godhachuun dandeessu taboodaa zina wajjin dalagu jira gurra si jalaw wanni kana hin dalaydu dubo faqad akhraj al-bukhari wa muslim an abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف ارغم ربي تيمم تزوجت امراه يا ارغم ربي انت لتكام فودجن هوغا خن ارغم ربي ما اصدقتها ماري مال كنته في فوتجن غافني ماري وانا كناتين كنيف جيتيمو ربي برخاسي في سي جدت ابوسو ريت كلتا تو غاولي ما قال جنيني ايغا ماري وان اني غريف غافتن بودا دام سغره وليماتي في دعايت اللي دبرن yoo maarriin hin jiraanne du'aa godhuufiif hin deeman nabiin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ni kaan isaaniitu hin jiru waan ta'eef yoo maarriin jiraachuu baate yoo maarriin maqaa dhaamuu baate ni kaan hidhamu waan ta'eef du'aa illee godhuufiif hin deeman dhaamsa san boodaallee dhaamuufiif hin deeman jechuudha. أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتك صفية وجعل عتقها صداقا لها نبي كين صفية بنت هي غافورا قبر ترتي إسي بلسوم سني ماري وان التين بلسوم سنسن قرنيف waan ittiin bilisoomsan san maarrii godhaniif jechuu kannaniif waan silaa isii namatti hedduu dalaydee maallaqa namaa kafaltee ittiin bilisoomsitu irraa kafalanii sanuma maarrii godhaniif jechuu dirqama maarriin kan namuu dhagabu haga dubartiidhaati kun nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi waan jan inna adama dhunuubi inda allaahi hadiisa imaamul albaaniin hasan godhan keeysat irra guddoon diliidhaan ربي برتي سبحانه وتعالى رجل تزوج امرأة فلما قضى منها حاجته نما انت لتك فودي حاجة رابيه فدي صافتته فدي رابيه بودا طلقها وذهب بمهرها اسي في الرايخ ماري اسي ديس فرتي لتين الرغدون دليل ربي برتي سبحانه وتعالى تنجان دبون ورجل استعمر رجلا فذهب بأجرته وآخر يقتل دابة عبثها tokko khuli dalay sifatee maallaqa isii khaslaa kannuu fi qabu dhorkatee ari'an maallaqa isii irraa fudhatee ari'an kunis irra guddoo diliidhaati jarrabbi biratti subhaanahu wa ta'aalaa maarriin dubartii kannamuudhaa fi qabdi eega maarrii kannitee fi wajjin jireenya eegaltan booda jireenya wajjin jiraatan keessatti haala gaarii wajjin jiraachuu
haga isin sirraa qabdu eeggattee tolatti oolte waan isin sirraa feetu isii guutte wajjin jiraachuun haga haati manaa abbaa manaa irraa qabdurraa hin rabbiin guddaan quraana keessatti waashiruhunna bilma'ruuf haadha mana keessanii haala gaarii wajjin jiraadhaadha jaa haala gaarii wajjin jiraadha yeroo hunda lolloluuni osoo hin taane waa'ee hojii jireenyaa keessatti harkatti jabaachuu osoo hin taane isii cinquu fi tareengaddaa isa keessee fi waan kute hunda irra gallakkaa'u osoo hin taane haqa isii eeggattee waan isin sirraa barbaaddu isiif laattee wajjin jiraachuudha qabda walahunna mithlu alladhii alayhinna bilma'ruuf haquma akka isin isii irraa qabdanii isiilleen isin irraa qabdi yoo ifii nyaatte nyaachisuu yoo ifii uffatte uffisuu yoo ifii haajaa takka baate isiillee fakkaattuu sanii haajaa baasuudha qabda yoo ifii nyaatte nyaachisuudha qabda yoo ifii dhuyde obaasuu qabda yoo ifii uffatte uffisuudha qabda ifii biraa deemtee magaalaa dheeyxee haniida nyaattee isiidhaa dinnichaa bittee fi galuun dogongora guddaadha isiidhaan midhaas bittee itti galuun dogongora guddaadha waan akka ifii nyaattee isiifillee bituufi qabdaa siin jetti amantiin teenya ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وآية ليسان التولو خيس النبي كينيا وانجان الرجالان كيسن نومنا خيستي هذا مناتيف جالاته أركميدا أنا مو هذا منا خياتيف الرجالا نماته تين أركمي جراجن هذا منا خيست تولون وان جالا نما قدر راهيم وان جالا نما قدر راهي چودم نبي كينيا صلوات ربي وسلام عليه وان جندي سبرا خيستي استوصوا بالنساء خيرا واحد برتوتا خيست تولتم وليب داما aboo akkami jaartiin akkana mataasii jabaatti boo jaartiin qabdu ofirraa gadhiisi waliin jechuu caalaa aboo oobsigaa dubartiin cinaacha jallaa irraa uumamte irra jallaan cinaacha bitaa kagama gararreet yooniin diriirseette ni caba yooniin dhiiseette jallinaan ta'a suuta diriirsuu barbaachisa hikmaadhaan sirreessuu barbaachisa itti jarjartee hin cabsinii irraa dhaabbadhu janii namni khayrii walii dhaamee wal gorsuutu barbaachisa نبيين كينيا صلوات ربي وسلامه عليه لافين تيران إساني وجين جراچو قبل نغرسن ما يهرم الرفق يهرم الخير كله نمني لافين تي هونغي فمي خيري هنداوني ني هونغي فما جن لافين تي واتك خيس يو جراتي وان سني بريچي تي ودا بمتني فوكيت خناف نمني حالا غاريدا لافين تيدا ولي اوبسان ولي دويسان وجين جراچو دنده هورا قبن نبيين كينيا صلوات ربي وسلامه عليه هذا من إساء كم وجين جراچا تريني ولالين hedduu haala gaarii wajjin jiraachaa turan ittiin dallanan ittiin aaran takkaa nabiin keenya dubartii beeyladaa haa ta'u wauma takka harka isaaniitiin dhawanii hin beekan yoo jihaada keessatti taate malee takka haluus bahanii hin beekan takkaa nama dhawanii hin beekan uleedhaan miskiina tumaa ooluun akka gabraatti uleen diif godhaa ooluun waan barbaachisuu miti nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi walaa tadribil wajha walaa tuqabbi haadha mana keetii olitti aartanillee fuula keeysan dhawin eebiin bakka biraa yoo nama dhawan osoo dhokattuu uffata gubbaan jiraata fuula keeysa dhawan fuulli irraa mul'ata intal maaltu kana si godhe janii yeroo hunda namni yoo harkan itti dhagayama laalaa guyyaa sanii hin dagattu dhawinsaati dhooyte san yoo duutelleen irraanfattu namaatu yeroo hunda madaa san tuttuqee itti haasaa oola waan ta'eef dubartii fuula keeysa dhawuu irraa dhorkite amantiin teenya irraa dhorkite nama yoo qunxuuxan booyu nama yoo halangaa xiqqaa kanaan dhawan booyu buuca fudhatanii buucaan mataa keeysa dhahuun buucaan miila cabsuun harka cabsuun waan barbaachisuu miti haala gaarii wajjin jiraachuu barbaachisa nabiin keenya akmalul mu'miniina iimaanan ahsanuhum khuluqaa irra caalaa muuminaa ji'a iimaanaatiin haala toluu jan irra caalaan nama ammallee haadha mana isaa bira caalmee qabuu jan namni haati mana isaa kanamoo irraayattu hongawee jira beek namni haati mana isaa kanamoo kana bakka dhaba akhiraa warreennee hojii jiraachuu jirra malee kun jaarsa maalii namni haati mana akkana irraayattu kutee jira duboon talaaqatul wajii haadha mana keetiiti wajjiin hoggaa teessuu fuula toluudha qabda fuula ifuudha qabda wajjiin haasa'uu qabda wajjiin mari'achuu qabda wajjiinis taphachuudha qabda فقد أخرج الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تهجرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق خير راهن تفة أصوب ليس خيف ولا قارن كنا مولى تاتي النبي صلوات ربي وسلام عليه حديث برا خيسد obboleessa kee seeqaa qunnamuu sadaqaadhaa jan namni ati seeqaa qunnamuu qabdu haadha mana keetii caalaa ta tolatti ooluu fi gammachiisuu qalbii si eeguu qabdu numan jirre kanaaf haadha mana keetiin afaan tuultee biran taa'inii wajjiin haasa'i wajjiin taphadhu wajjiin kofle yeroo hunda boochisaa ooluun hin barbaachisu ooddeenii taa ooluunis hin barbaachisu babba shaashii kokkoflii wajjiin taphadhu adeeroo ومن أحق من الزوجة بهذا المعروف وهذه الصدقة
namni itti qoflanii seeqanii gammachiisanii qofalchiisan ka haadha manaa irra caalu ni jira hin jiru jechuun kanaaf haadha mana keetii haasawaa bareedaatti haasawi inna almar'ata laa tahtaaju ila almaali wa mataa'i dunyaa akthara mimmaa tahtaajuhu min kalimatin xayyiba dubartiin hanga meeshaa manaa bituu fi maallaqa isii kannuu jaalattu caalaa wajjiin haasawanii wajjiin mari'achuudha jaalatti wajjiin haasawaa wajjiin mari'adha namni dubartii wajjiin mari'atu namni dubartii daanyaa godhatu hin milkaa'u waan juusan hin dhageenyaan haadha mana keeysanii nama isiin isii wajjiin ta'a wajjiin mari'adha wajjiin haasawaa taligaa mana keeysanii jireenya fuula keeysan dura jiru ilmaan keeysan akkaataatti guddifattan wajjiin mala dhawadha nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi hadiisa keeysan waan jaan hadiisa imaamu ahmad akkasumatti haakim gabaasan keeysatti abdallah ibnu umar odeeysa hadiisa inna fil jannati ghurafan yuraa zaahiruhaa min baatinihaa wa baatinuhaa min zaahirihaa jannata keeysatti ruumii takkaa jira yookaahuu mana tokkootu jira ka keeysa hoggaa ta'an ala harkan hoggaa ala jiran keeysa ol harkan manni kun hedduu bareeda abu maalikul ashaariitu gaafatee argamaa rabbii liman hiya yaa rasuulallah eenyuuf ta'a manni san eenyuutu mana san seena janii gaafannaan nabiin keenya duba waan jaan liman axaabal kalaam nama haasawa gaafa haasawu tolchee haasawu waa xa'ama xa'aam ka nyaata miskiina waan nyaatu dhabe hunda yaamee nyaachisu halkan hoggaa nami rafuu ka'ee salaatu nama kanaatu seenaa janiin kanaaf namnummaan ati haasawa bareedaa itti haasoytee jannata bareedaa kanattiin harkachuu qabdu haadha mana keetiitii ichitti kabiraa waan jiru qabadhu ati yeroo wajjiin haasa'e haadha mana keetii gammachiise haadha mana keetii jechi gaariin sadaqaadha haadha mana keetii wajjiin teeysee buhaarsuudha qabda galgala akkuma galteen hujiirraa ganda galaa ooluunis hin barbaachisu mana galuudha qabda guyyaa yoo hujiidhaa jecha si dhabde galgala ammaas ganda keeysa deemuun si dhabuu hin qabdu yeroo takka si wajjiin teeysee si wajjiin haasa'uu feeti yeroo takka yaa Allah jettee si wajjiin rabbi kadhachuu feeti yeroo takka si wajjiin mari'achuu si wajjiin yaada wal jijjiiruu feeti yeroo takka si wajjiin taphachuudha feeti eeguma haati manaa rafte ka mana galtu yoo taate dogongora qabda eeguma haati manaa rafte booda ka mana galtu yoo taate eeguma isaan rafan dhuftee hawlaatti dhodhooytu yoo taate dogongora guddaadha qabda guyyaa hujiirree ooltee adeeroo galgala yeroodhaan mana gali yeroodhaan mana keetii gali guyyaas kanuma ganda keeysa hujiidhaan malee deemee taa'u yoo taate halkanis kanuma ganda keeysa magee hanga isaan rafan turee galu yoo taate dogongora qabda haadha mana keetii wajjin nyaattu wajjin dhuydu taanaan haadha mana keetii wajjin teeysu wajjin haasoydu taanaan wajjin mari'attu du'aa wajjin gootu taanaan dogongora guddaadha qabda waa'ee baaba haadha manaa wajjin gaariidhaan jiraachuu keeysa fashaltee kuftee jirtan itti yaaduudha si barbaachisa laqad kaana lakum fi rasuulillaahi uswatun hasana waa'ee ergamaa rabbii keeysatti hidhannaan isiniif taatee jirti kuma rabbiin juu ergamaan keenya haadha mana isaanii wajjiin mari'atan wajjiin ta'an hattaa yoo imala deeman hedduu qaban waan ta'eef hixaa buusanii fi hixaan beefi wajjiin imala deeman imalallee kophaan deeman takka fuudhanii wajji deeman isiniif galaami imalallee kophaan deeman haadha mana keeysanii fuudhaa gaafa garii magaalaalee gurguddoos wajjiin deema bakka akka paarkii iddoo bashannanaa bakka qalbiin sii dasdasitteettu yoo gaara kanallee ol baaftanii geeysitan fuudhaa geeysa siif galaamitti haadha manaa manumatti ukkaamsanii yeroo hundee fi kophaa kophee kaayyatanii ulee fudhatanii biraa deemaa ooluun sirrii miti isiis fuudhanii gaafa garii if wajjiin magaalaas geeysuun yoo magaalaa jiraatan magaalaa keeysa jiranirra fooyyoytuu fuudhanii geeysuun haga dubartiin abbaa manaarraa qabdurraahi ergamaan keenya isaanii wajji malee karaan deemu yoo isaanitti hidhannatee nulleen haadha manaa fuunee iddoo takka gaafa deemnu wajjiin deemu gaafa garii nyaatallee irraa jijjiiruun barbaachisaadha deemaniini kamanatti isiin gootu kana qofa osoo hin taane kabiraa jechuu hafuura haa baafattu akkana المودة والرحمة أمنتي دين خيسة ربي سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة در ولن بيخ نمني خن هندنو هاتي مناتس غافة دبرما قبض نمني سين جالة در تاريخ براته ملا إن اللي نكسونا برا جالة شوتو ملا ربي وليف کو دیوان تے بربادی وليف في دے ربي ولتي سام في دے نمني إسان چالا جال لا في خبجا يخاو والجالة شوفي والخبجون جدو ساني وارو قبضو انجرو تقولن ربي قدان سبحانه وتعالى نخنا نمرة وليفومه ولن نفيده جال الله في خبجا جدو تنجت ولي رفتشو بوسه نمني دوبرتين أمنته وجنجرا توبا منا چالا تقولن انجرو نمني اسم في الديسي توبا منا اسي چالا تقولن انجرو أبا اسي برتي وفتن جيرتو نقام فتي وبلا اسي برتي وفتن جيرتو نقام فت ولكن أبا منا اسي أكسي دبين خناف نمني اسي نكنت تيف كنته أمنته جالته وجنجرا چاجرتو اسي غنو هنكبو اسي رافقاته في رافقيسو هنكبو أنا ملي نمن قبدو بيخي في الدهي صوفي تريا چورا قبن
خناف ورا كساني في الرأي ربنا هاقولو أكمل نتهاجر الراقب نيسان اللي هكذا الراقبا هايني إنسان الراقبا وان كتبا قباب تنرتها سوينه همنه في النومتين خيسة الدمنة تكمة كمتها تقول الجرة والروان لقيت دلق ربنا هاقولو يتشاقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد قبروت الرب نتقولوا قبنو هقا على القلو هذا مناتين سلام تايجون وان برخا من خيني بوسوفين جالل اللي وان جدو تينيتي بوسو الراهم نبين كينيا صلوات ربي وسلام عليه وان جان ربي لبون تيار كساجر ستين كخدا هنا من تكون كيسنت تكون كيسن جنة سين هنگا من تنتي هنا من هنگا والجالة تنتي جن مي وايو دلي دنتي والجالة تنرتي سنگا جيل شو جني اينو جيل كوان جنيني تيم إفشوا السلام بينكم جدو تيسني سلامتا فجأسا راجن سلامتا جدو تيسني ولينجتشون جالة جدو تيسني تيومتي جن هقا قبات انقفا أكم بلتن أكم ولتني أكد تيولي في تبولي أباب بيخوان سنين سجين قبل ورخون بولان أكا بولان اتقافي تنقبن وني دايتي منا نماز انتي كمي بلتن أكمي ولتني تنسي قافة أكفرني ولاني بولاني السلام عليكم جينا دي روغي سلامتا جين صوابا قبل هذا منا خيتي دين قافة قلتو أكم ولتني سنونجتو نبرت هي جتشاتuma seenta maqaanuu yaamtu kun dogongora guddaadha haadha mana keetii assalaamu alaykum haadha abaluu kiyyaajiini qalbii sii gammachiisa deero nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi yaa bunayya janii dhaamsa saabticha hoggaa dhaamaniif idaa dakalta alaa ahlika fasallim alayhim hoggaa warra keetirratti mana keesseentu salaamtaa jin yakun salaamuka barakatan alayka baraka siitaati salaamtaan ati haadha mana keetiitiin gaafa ol seentu jettu تورّ خيتين هقال سنتو يتو بركة سيتاتين سلامتا جيني جنين خناف هقا منا خينيا قلو شيطان اللي نكالا نرهافو سلامتا هذا منا تنجتشو قبنا هقا على قلو هذا منا خينيا أكو منا مسايبا خينيا غافا لقر وانا قاقونو سنت اتمرمني وانا قاقودون برباچي سادا أمنتي تنجا خيستي هنقالة تلنجالا منا تلو برباچي سادا الرهدون نما رازي آلات نمني على الرازي منا خيستي قصبراتي دوبون أبلو تكو نما غاري دجن نبين كينيا صلوات ربي وسلام عليه وان جان حديث تكوچا خنيمني خطبات ينراونن ثلاثه كلهم دامن على الله ان عاش رزق وكفي وان مات ادخله الله الجنه من دخل بيته فسلم فهو دامن على الله نمني سدي ربي سبحانه وتعالى يفقبه في جرن ربي سبحانه وتعالى كيسا ملكيس يفقبه في جرن رزقي اكيسا خن وان ساغو yoo du'ellee akka jannata isa seensisu nama garteen gaafa mana isaa seenu salaamtaa juu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka jannata isa nagu zimmaa rabbii keeysa jira aaddii rabbii keeysa jira rabbiin nama kana akka isa milkeeysu waada galeefii jira jan mana keeysanii gaafa galtan haadha mana keeysaniitiin salaamtaa jaa insha allahu ta'aalaa hayni haadha manaa guddaadha yeroon kutubaa gabaabduudha waa sadii qofarraa laalle hanga ammaatti gaafa biraa yoo rabbiin nu jiraachise deebinee qaceelloo waliif himna anaas ta'e isinis warra haadha manaatii tolee itti gaafatama rabbii jalaa bahu rabbiin haa godhu hayni haadha manaa akkuma nuti haqarraa qabnutti hayni siitis guddaadha firraa eeguu barbaachisan hayni keenya nu guutamuu akkuma feenu kasaaniillee isaanii guutuu ni fedhan jennee guutuufi qabna haqa isaanii firraa eeguudha qabna hayni isaanii hedduudha waa'ee haqa isaanii numaa hin dubbanne irra insha allahu ta'aalaa fuuldura yoo rabbiin fedhe dubbachuuf jiraannan أنا استيسني ربين ورا هذا مناتي تولي فكينيا تو ربين واغور يچان إسان اللي ربين نفاتل يچان ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اقم الصلاه الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله
استووا كده استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي
اللهم ربنا وبحمدك الله أكبر. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الله أكبر. التحيات لله والصلوات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتح على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر